What? Lakas bibigat. Para nakatabi ako ng tatlo din rito. What? Buhay ito. Paano ako makatulong dito? Ang lakas umilik. Talo pang dirito rito. Ayaw! Ayaw! Aga! Tabaksay. What? No. Hello guys! Salamat dahil sa inyong pagpadayag suporta dahil sa mong vlog eh. I hope nga nakahatag may kalingawan diya sa inyo mag-shoutout din mi karon. Shoutout dahil kay Ate Jocelyn Kamangyan from Manila. Mag-shoutout ni Carmelito Idolberio. Brad, kumusta ka dyan sa Saudi? Shoutout kay Cesar Sopilanas. O pakisupport sa iyang YouTube channel nga Mr. Lagan. Mag-shoutout kay ni Ninyo Repaso. O pakisupport ang iyang YouTube channel nga MG2 Idol TV. Shoutout kay Aljan Altamiro from Saudi Arabia. Shoutout kay Henry Ann Tolibaw. Shoutout kay Ronel Anisio. Shoutout kay Grace Navales. Shoutout kay EBC DEFG. Shoutout kay Naida Paira. Shoutout kay Rodel Gador. Shoutout kay Tio Fernando Galyusa. Shoutout kay Charlito Idoloberio. Shoutout ay ko lang ni Mama Magpapa. Shoutout ko ni Ate Jeannie o ni Joe Asoperde from Australia. Shoutout ni Dong Aljo Daigia. Shoutout kay Kuya Libby o ni Ate Susan. Shoutout ni Kuya Arnel o ni Ate Cheche. Shoutout ni Kuya Gino o ni Ate Ilse. Shoutout ni Dong Edmond from Japan. Shoutout kay Dong Abel. Shoutout ni Demira o ni Dong Maiko. Shoutout nga pala kay Kuya Sildare Daribalo, kay Bibi Sander Daribalo. Shoutout kay Jubel Orbeta. Shoutout kay Regina Mabaret. Kay Puti. Shoutout kay Ibuni Bagagnan. Shoutout kay Ima Potencia. Shoutout kay Din Tabat. Shoutout brother Debs Others. Shoutout kay Mary Moreno. Shoutout kay Clyde Umbay. Shoutout kay Nika OFW from Iloilo. Shoutout kay Rose Ann Camya. Shoutout kay Ate Jessica Tapang. Shoutout kay Dailin Tablon. Shoutout kay DJ Tablon. Shoutout kay Carla Luna Bandola. Shoutout kay Aileen Pilisilda. Thank you. Guys, sa mga gusto magpa-shoutout dahil paki-comment lang sa mga video, paki-like and share. Then ayaw lang niyo i-skip ang ads, dako na kitabang sa mua. Salamat.
God bless.